Ne smatram uspešnim sportistom. Tako. U mlađim kategorijama. I deo svog života i učinili srpski vaterpolo toliko. Ove emisije u kojoj je svaki gost sam svoj PR. Ja bi pre samog kluba, znači i vaše tu funkcije u vaterpolo klubu Crvena zvezda, želela da približim gledaocima. Ono što mi je sad lepo prvenstvo i sad kako je krenulo kao u evropskom nekom elitnom takmičenju, nemamo vremena za slavlje i nemamo vremena... Ja pričamo malo o tim problemima pa da pođemo do onog najvećeg. Šta je trenutno najveći problem u vaterpolu klubu Crvena zvezda? Ja znam da dosta dece bi volilo i želi da se bavi vaterpolom. Da li prvo imamo dovoljno uslova za to? Kakvi su... Gledate gde su Ministarstvo sporta i napravljene strategije. Ono što je ohrabrujuće, mislim, vezano je napravljen i renoviran republičkom koji je napravljen, gde je veliko interesovanje kod dece za bavljanjem vaterpolo sportom. Pričam što kaže da iskoristim ovo vreme da u Beogradu postoji dosta vaterpolo kluba. Različite su cene ovaj termin. Najskuplji je Tašmajdan, pa onda dolazi od, da kažemo, od... Sportisti, ali vi svi plaćate istu cenu kao i drugi klubovi? Da su uzrok problema kod Crvene zvezde. Budžet koji je pravljen za igrače koji... Mogu da pogledam, to je iz koje godine? To je od 2009. godine do 2013. I ko je tu strategiju pravio? To je Ministarstvo za sport pravilo strategiju u kojoj je lepo naznačeno koji su u prvi razred za osnovne škole. Bavljenjem ozbiljnim pristupom. Ono što je bitno za taj veliki pomak koji je urađen od prvog razreda osnovne škole pa do 8. razreda i mi smo došli u situaciju da sport u vaterpolu i ostali sportovi koji se klubovi bave, da to je postala privilegija. To je sad firaju u nekim svojim delatnostima koje bi mogli da... Samo beogradska priča, da to bude priča koja je za budućnost srpskog vaterpola. Jer mnogo je lepo kad vidi značajan doprinos od mlađih kategorija i kad su došli u juniorske selekcije, da imaju svoje interesovanje, što nažalost kod nas je takva klima u novinarstvu i u svemu, da uvek vole da se pišu nekim... Jedno je vizija, misija, znači mi... Ja ću vam iskreno reći da tu strategiju... Znači jedno je napisati, drugo je uraditi zajedno sa timom. Kako vi sad iz ove perspektive gledate? Je li strategija uspela ili nije? Ako nije, šta nije uspelo? I ko je kriv za to? Naša priča se uklapala u strategiju koju je propisalo, koja je vlada tu i donela odluku vezano za te obezbediti za decu koje ćeš pružiti adekvatnu obuku i učiniti od njih izuzetno, da od njih 100-ak, možda će 2-3 da prođu do prvog tima. Ali sam taj način trenaž, jedna karika u lancu, da kažem drago, jer mi smo išli vodiljom da pravimo jednu porodicu. Škola da obrazuje, da će vaterpolo škola da ga obrazuje u profesionalnog igrača, nego da je on pripadnik jedne porodice gde svojim radom može da mi to plata ne stiže od države. Kažete mi, dalje politika? Politike u današnje vreme ne možemo da živimo. Ona pravi ambijent, ona pravi okruženje. Mi stvari koje su dešavanja. Znači sad mogu da lažem sebe, niti da lažem druge. Moje mogućnosti imaju svoje granice. Ta je iskrena priča, iskrena podrška i dosta razgovora. Mi smo samostalno odlazili na treninge. Današnje vreme roditelji provode mnogo vremena vezano za decu. Postali su, što kažu, robovi smo ljudi. I baš zbog tog načina, kad smo već tu svi zajedno, mene je lepo, ja uvek to naglašam individualno, nego da gledaš širinu. Po zvezde. Nećemo ništa dobiti, ali da to sve nekako traljavo ide, dosta sporo. A kažete mi, sad vas pitam otvoreno, zašto igrači, vaterpolisti prvog tima ne gostuju po drugim emisijama? Ne promovišu sebe, svoj sport kojim se bave? Ne viđamo ih, samo... Lepo da me pitaju za utakmice. Da učestvujem u svemu tome, jer imao sam jedan intervju, veliki, gde njima odgovara da se to ružno vezano za to. S druge strane, organizator. I ja sam imao i želju i sve svoje kapacitete, što kaže, ljudske, sam stavio na to da to bude maksimalno zapaženo, da to prođe
onako kako je prošlo. Da se pamti po jednoj fenomenalnoj atmosferi. Što uvijek govorim, čovjek je ne 100%, nego je 200% dao sebe u